nama amma yoo laalte maallaqa guddaa qaba maltaay miliyaardeeraan sinjaabar garuu sanii waliin bululaa ka ta'u kana agarta karaa rabbii keessatti baasii yoo jetteen warabbil kaaba qorqodaan akka isaa hin jiru horiin inni guddaan qabe maal faayidaa qaba garuu takka baajaaj tasaatii miti bar tanamaa oofaatiti sadaqaa kan nadhu yeroo jettuun namni akka isaa arjaa hin jiru tun cufaatu maal gaarii turtuu jechuun jaalowwan kiyya islaamaa tan yoo ammaan tana asii gabbaatan fitnaa hedduu jira shamara huccuu ofirraa yaastee qullaa yaatu jira asbira joollee qumaaraati jira asbira joollee farshorra walii galti asbira hashiisha irratti warra walii gali munkaraata haadhaa fi abbaa isaanii irratti warra jabaachuudhaaf hattumma irratti walii galee jira tun cufaatu akkas hin xuyne eeggattee bira dabaruun taqwaa jechuun sanii وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleeyyan kiyya ka islaamaa baga nagayaan nu eedan baga rabbiin nagayaan wal nu garsiise cufa keenyaafuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbii nu haa guutu haajaa teenya tafacaate rabbii walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii rabbii nu haa jiraachisu addunyaa fi akhiratti rabbii nu haa milkeessu dhukkubsataa keenya cufaatu rabbii nu haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbii nu haa fayyisu yoo akkama jiraatan mana isaanitti isaan galchee rabbii nu haa gammachiisu nama nurraa du'e rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii caffee jannata haa godhuuf galmee isaanii illiyyiinitti isaaniif haa galmeessu كتاب ثاني ور مرغان فرط ربي سانا غد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا جرغ غاري سول ربي سان هاغد نتل ربي ور دين اسلامات دابت ربي نواغد ور دين اسلامات تا ربي نواغد ور دين اسلامات تيس ربي نواغد اخلاص في اتباع في صدق في استقامه ربي نواغن جچما يي كينيا لا اله الا الله محمد رسول الله ربي نواغد بيتين يتن ربي ني دندا بي نغا ربي نواغد بيتين ربي ني دندا بي نغا ربي نواغد nama biyya tanaa fi orma miskiina kana nama hamtuun barbaade rabbiin hamtuu isaaniitti haa deebisu akkas jechaatitti obboleeyyan kiyya ka islaamaa guyyaa bareedaa jum'ataa kana gorsi keenya ka arraan tanaa kayfa tanaalul baraka akkamitti gaarii turtuu yookaa barakaa argachuu dandeessaa akka arra dura waliin jenne ibaadaa goonuu keessatti aqila haataanu jaalawwan kiyya ka islaama akkamitti gaarii turtuu yookaa barakaa argachuu dandeessa wanni isi waan kudha takka garuu yoo waan kudha takkanuu ni haasoona jenne gorsi nutti dheerata shanuma wajji laalla jaalawwan kiyya waan shanana ammaan tana inshaa allahu ta'ala isinii himu keessa yoo takka gootan barakaan yookaanuu gaarii turtuun tun isin tuytiiti rabbiin isinii fi maatii teessanuu warra barakaati irraa rabbi isin haa taasisu barakaa jechuun maal jechuun dura gaa eegaa barakaan waan taate beekuu qabnaa bar barakaan waan harkaan qabamtuu miti waan nyaadhamtuu miti obboleeyyan kiyya hiya ziyaada wan namaa fi shay wa kathratihi wa dawaamihi jaanin ulamaa'iin rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a isiin tun tirfiidha ammas guddina wahii tokko keessatti ammas barakaa jechuun waan hedduu ta'e takka ammas wanni tun turinsa isaatiin barakaadha jaaniini amma akka walii gallu jaalawwan kiyya ka islaamaa namni tokko yeroo umrii teessan keessatti barakaa siif haa kaayuu jedhee du'aa isinii godhaa bara anilleen tana isiniifin godha umrii teessan keessa rabbiin barakaa isiniif haa kaayuu umrii teessan keessa barakaan haa jiraattuu yeroo jiru maal jechuu isaati umrii dheertuu san keessatti dalagaa gaarii rabbiin isin haa qunnamsiisuu jechuu isaati yeroo barakaan fayyaa keessatti taate ammoo guutuu isii fayyaa guutuu rabbiin si haa kennu jechuudha beekumsa ati qabdu keessatti barakaa rabbiin keessa si haa kaayu yeroo sin jaan jabeenya hifzii keetii shari'aan islaamaa sii galu ammas istinbaata yeroo qur'aanaa fi hadiisa irraa fudhattu rabbiin siif haa jabeessuu jechuu isaaniiti ilmaan teessan keessatti maatii keessan keessatti
gaarii turtuu rabbiin isiniif haa kaayuu yeroo isiniin jee anilleen du'aayin isinii godha isinii fi maatii teessan keessa rabbiin barakaa isiniif haa kaayuu maatii teessan keessatti barakaa jechuun jaalawwan kiyya ka islaamaa isin dhiheenya keessanii fi waliigaluu jechuudha barakaan tuni amman tana yoo laaltan hin jirtu jaalawwan kiyya illaa man rahima rabbuk nama san xuuxuuxi malee obboleeyyan kiyya ka islaamaa hin jirtu yoo amman tana fakkeenya wajji halaallu ammas akka gaariitti akka walii gallu dhiirtoolee lamaatu jira dhiirtoolee lamaan tuni yuunivarsiitii irraahii eebbifaman dipaartimentii gosa takkaati irraahii eebbifaman haa jennu afaaniif koompiitar saayinsiidhaan eebbifaman ammas obboleeyyan kiyya ka islaamaa qabxii walqixa fidan 3.8 fidan ammas rabbiin jalla jalaalu rabbii fadhee dalagaa gosa takka bakka takka seenan damozni isaaniitis walqixa obboleeyyan kiyya garuu gurbaa tokko ka rabbiin jalla jalaalu rabbii barakaa keessa kaaye damozuma saniin jaalawwan kiyya ka islaamaa waan inni fadhuus maatiin isaatis joolleen isaatis raashina inni fadhuus bitateetiti waan xiqqoo takkallee seevii baantan afaan ingiliffaatiin baankii kaayyata gurbaan lammadaa jaalawwan kiyya ka islaamaa guyyaa 15 keessatti maallaqa san fixeetiti liqii seenaa waaqii amma akkanaami amma akkanuma jiraachuutti hin jiru namni barakaa jechuun jaalawwan kiyya ka islaamaa walqixa qaban bar horiin isaanii walqixa akka waliin jenne dipaartimentii gosa tokko damoozii isaanii takka waajjiraa tokko dalagan garuu tokko wahayyuu irraa godhatee seef cufa godhata kaan ammoo guyyaa 15 keessatti maallaqa san cufa fixeetiti liqii seenaa barakaa jechuun waan akkanaati ammas fakkeenya biraa tokko isiniif itti aayidu haadhaa fi abbaa takkaatu jira ilmaan 5 qaban warri biraa haadhaa fi abbaa biraati jira ilmoo tokko qofa qaban warri ilmaan 5 qabu kun joolleen isaanii jaalawwan kiyya ka islaamaa harkaa fi fuulaanuu haadhaa fi abbaa isaaniitti warra hammaati haadhaa fi abbaa isaaniitiif jecha gaarii hin deebisaniif yeroo isaan yaamanis hin awwaataniif garuu haadhaa fi abbaan gurbaa tokko qabu gurbaan takkichaan isaanii gaarii turtuu rabbiin jalla jalaalu rabbii waan keessa kaa'eef jecha haadhaa fi abbaa isatti harkaa fi fuulaan itti tola yeroo yaamanin labbeeka maamaatiyyaa labbeeka baabaakiyaa waan isin jettan alarraasi wal ayn isaanin arrabsu akkana jechuu jaalawwan kiyya heddumminaa miti nama amma yoo laalte maallaqa guddaa qaba maltaay miliyaardeeraan sin jaabar garuu sanii waliin bulolaa ka ta'u kana agartaa karaa rabbii keessatti baasi yoo jetteen warabbil kaaba qorqodaan akka isaa hin jirtu horiin inni guddaan qabe maal faayidaa qaba garuu takka baajaaj tasaatii miti bar tanamaa oofaatiti sadaqaa kannadhu yeroo jettuun namni akka isaa arjaa hin jiru tun cufaatu maal gaarii turtuu jechuun jaalawwan kiyya ka islaamaa tan ni dalagata baajaaj haa taatu waajjiraa mootummaa haa taatu yookaa qaraatii qaraaji'in da'awaa isaa godha salaata 5 salfii duratti salaata sunnaa waliin salaata haadhaa fi abbaa isaatiif gaariidha jaartii qaba jaartii isaa waliin nagayaan jiraata ilmoo isaa waliin nagayaan jiraata guyyaa tana keessatti waan inni fadhu cufaatu godhee galgala alhamdulillah jedhee zikrii galgalaa godhee rafa kaan ammoo jaalawwan kiyya yeroo naaf hin geessuu kajoo hin agarre humaa takka odoon goone isfaaltii irra jiraa bara humaa takka akkunuma sa'aan kutti akkamisa ja'a barakaa waan safaaxaatii miti jaalawwan kiyya ka islaamaa barakaa tana amma isin akka isin xuyxu anallee ka dubbatu kana akka xuyxu yoo feene waa shaniin nuu himaan jeemi ta duraa jaalawwan kiyya ka islaamaa rabbiin jalla jalaalu rabbii jiruu teenya keessa barakaa akka kaayu yoo feene sodaa isaatii fi iimaana keenya jabeessuudhaan isinin ja'a yeroo san nu xuyxii wanni tun waqaala jalla thanaa'u ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا جئبر فأخذناهم بما كانوا يكسبون أدو أرمي بيا أرمي غندا آمنوا ربي إسانيتي جل جلاله رسولتي صلى الله عليه وآله وسلم أمنني كفري ديساني أدو أمنني واتقوا أما اللي تبوه ججو ديساني الله صداتني جل جلاله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض جيبر إسان الرتي بنتوري بركات سمين قبض سنما لجالو وانقيا روبا إساني في قلق سنا تدجي بركان أمو ميرا
akka isaaniif baastu isaaniif goona turre odoo kufrii dhiisanii nutti amananii ammallee cubbuu hojjechuu baatanii walaakin kadhabu garuu ni didanii je amanuu didan ni kijibsiisan risaalaa rabbii subhaanahu wa ta'ala fa'akhadnaahum isaan fitne balaani isaan qabne sababaa isaan dilii hojjetanii fi je jaalawwan kiyya ka islaama wanni duraa jiruun teenya akka barakaa qabdu yoo feene horii teenya keessa maatii teenya keessa umrii teenya keessa yeroo teenya keessa beekumsa keenya keessa biyya teenya keessa yoo barakaan akka jiraattu feene ta duraa rabbi eeggachuu ammallee iimaana ofii jabeessuudha shartii waanuma lameen tan hoggumee akka waliin jenne jaalawwan kiyya islaama rabbi sodaachuun mudawwara adii bareedaa uffachuu miti rabbi sodaachuun abdillaahi ibni mas'uud radiyallahu an yeroo ibsu maal jee gaaf tokko rabbi sodaachuun maal jechuudha jaaniin wala hadiithu rawaahu al-imaam abdillaahi ibni mubaarak abi abdirrahmaan fi zuhd rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a taqwallah jechuun an yuxaa walaa yu'saaji rabbi sodaachuu jechuun isaaf ajajamuudha walaa yu'sa isa diduu dhabuudha waan inni godhisin je yeroo inni godhisin je akkaataa inni godhisin je wasana inni hin dabarin sin jeesan akkas godhu isa diduu dhabu wa an yudhkar ammallee rabbi yaadachuudha rabbi sodaachuun namni mu'minaa ka dabare ramadaana keessa wajjilaallee jirra amala nama rabbi sodaatuutirraa hogguutuu rabbi dhakkaruudha falaa yunsa isa irraanfachuu dhabuudha aboo akkamitti rabbi irraanfattu hogguutuu ذكري غنماتي جرا تغلغلاتي جرا صلاتاتي جرا تجارتي تي ولي يرو ولي تدفتو جرا مسجد يرو سنتو يرو باد سغرا يرو سنتو يرو باد بيتك يرو دوت يرو دف يرو تيس يرو قاد ذكري تجرا جالو وانكيا غري مقيد وانا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو سدي اما صلاه الرا يرو راوني استغفر الله استغفر الله استغفر الله هو سدي جانون جان صلى الله عليه واله وسلم نوتيس هو سدي جچو قم جالو وانكيا اسلام اذكار الصباح والمساء تنا اما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رسولا تيتن حديث دراتس كناس مسلمي تو اوديس جالو وانكيا اسلام كدراسن ثوبان الرادو في عليه من الله رضوان كلمدا رضيت بالله ربا كجن الحديث اقرا الحديث ادير ما اسات الرادو في عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم اجمعين سننجا اكنجا سدينو مسنجچو تغري امو جالو وانكيا كاسلام رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم امنتن ذكري غنماتي في غلغلا كيستي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نمني إبجي ولا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه guyyaa qiyaamaadhaa nama akka isaa dhibba yookaanuu ka isarra caalu nama je'ee qofaatuutu isa caala malee gurbaa kanaan nama isaa wal qixxaatu hin jiruu je yeroo tana isin akkam godhuu qabdan dhibbarraa ol jechuu qabdanii taan sadi torba adaba isiitirraa yoon isin hin jeekam jetan rabbiif ajajamu isa diduu dhabu rabbi yaadachuu isa irraanfachuu dhabu تان وأن يشكر الله جل جلاله غلط غلطودا فلا يكفر إسقنو ربو أنني ميكا نتك أنا ربي سبحانه وتعالى قدون جالوان كي إسلام أنني إسلاماتي في أنني إيماناتي تناف ربي كي غلطون فني إسات كفرو ربودا صدا ربي جتون جل جلال ربي عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عليه من الله رضوان وان سدين تنا ننجان جالوان كي إسلاما غافتك عبد الله لا إمام أبي المنذر أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفيدتي إسا غافت روايان غري أبي هريرة جتيون ربي صداتشو جتشون أكمي جئي غافتين كراك أورين كيسا جيرو ديمتيني بيتا هي جئين إينين بيكا جئين هايا ماذا سنات مال حجتي جئين كراك أورين كيسا رأيت الشوك قرين أغريجي إيغانا نمرد ديجي نينجا بيفت ديجي وچوتيا دبرو داف إيغانا أكنا نتوينتي قرين سن سوتا جي تركام فتديتين دبري جنن تقوى جتشون سنيجي إجالو وانكي يكسلاما مالف يو أمانتنا أسي غباتن فتنا هدو جرا شمر وچو في الراياستي قل لا ياتو جرا أصبر جوليك أماراتي جرا
أصبر جولي فرش الرّ وليقرت أصبر حشيش الرّتي ورّ وليقل منكراتا هذا في أبا إساني الرّتي ورّ جبات شراف هتم الرّتي وليقل يجرا تنشوفاتو أكسين تويني إيقتي بردبرون تقوى جتشون سني أو ربي تنانو هافا يوغا إذا تنان دابا ميمر أما تقوى إيمان أمو وجلال لجرا إيماني قول باللسان الربان جتشل أغاسا لا إله إلا الله محمد رسول الله الربان جتشو والاعتقاد بالجنان أي بالقلب قلبي دان جتش جنسن أغمسو والأمل بالجوارح والأركان رغوان قاماتي في قامان دلق الرتب وباسون إيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يو ربي داف جل جلال ربي أججما دفني إيمان نكين إدا دف يو دلاوا دفني أمو والإياذ بالله إيمان نكين إرچات دفا غررين إيمانا لا إله إلا الله جتشو قد أنتين إيمانا قرى كرر راكاسون إيمانا ننجان علماء انتين رحمة الله عليهم رحمة واسعة توني ولي الله اللي نيادتني كدبر رغوك أبا ولنجني halawa qaba walin jenne jalawwan ke islama mi'a qaba walin jenne nuura qaba walin jenne amman tana yaro nu fingeesu ni ibsina yon wanni baraka duranu argamsiisu jalawwan ke islama soda rabbi tv imana ofi jabe sudan isininja rabbin tana lamanin isini fi mati te sanu rabbin isina shallamu talammada jalawwan ke islama qur'ana qara'u amman tana akka hugume ka walin jenne yo facebook ke san sentan 5 minutes ago jet yo nama youtube faidom yo tates 2 minutes ago 10 minutes ago jet amma jollen amman tanafa wahiddu to qabdani snapchat wa me ka banatano boleso yo sanis bante 7 minutes ago jet yo telegram ka isallal tanammo saahu imtiu amman tana jaha fi kudalam akormatti saa kudalam abi deka kudan jetti miti sa umaja refun tanu ma ka isabat jetti ti himtibar garu qur'ana yomi ramadan arrami rabbi bega garin kenya dubbisun sinjabar qur'ana kana barakatu kaysa jira wa hadha dhikrun mubarakun je kuni dhikri jechun qur'ana bar barakan ka kaysa jirtu wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun je bakabirat qur'anni dhikrin baraka gari turtu qabdi namni qur'ana jalawwan ke islama dubbisu namni qur'ana tadabburan isi tana jalawwan ke islama itti hojjatu yaro isa kaisa allahan jalla jalalu baraka kaisa gayaf umri isa kaisa baraka kaisa gayaf hori isa kaisa baraka kaisa gayaf ilman isa kaisa baraka kaisa gayaf jiruma isa gutu jalawwan ke islama baraka allahan jalla jalalu akka kaisa nukayu yo vene sahiba qur'ana ha gudon nun isninja irra cala sahibatin fada yo nan jetan qur'ana sahiba goradda hoggu isa walin mashghula isa dubbisu tafsira isa qara'u mukama isati mutashabiha bakka wal fakatu cal jette kitaba kana ulama ijalate nye qara'u dan sininja jalawon ke islama izzan tenya kabajan tenya qur'ana arrawanni digni ke nyabar rakijate gati kadamnef kabaja kadamnef wanuma qur'ana ra faganne fi nama cufa lal qur'ana guyya ramadanati ukke ka quve kana irra hatawe busa samboda ni dubbisa samboda debisate lubbute sandurati yabille kanin damu mali ni betani guyya jirtu aqila hatanu walin janni mukam wirdi program ni fada yonu jirat ka isisan digun intani ballama lubbute nya fasennu guyyati juzata kankara yaronti ya salata subi boda yo kanu yoro rabbi silaf asri boda maghriba boda ishai garu program san wan fade akka hindinen isininja yaro san gari turtu wan jannatan cofa kaysa rabbin waqayu amalle gari tan rabbin kaysa waqayu isininja tasadafa ubalayan kiya suratul baqara qarau qur'ana qaraun ififu baraka gari turtu rabbin nama kanna injanni suratul baqara qaraun ammo jalawwan kiya ke islama irra surah ajaibati tanas ka kana je anamiti rasul rabbi tin sininja sallallahu alaihi wa sallam sallu ala nabi la rasul likanya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama fil hadith alladhi rawahu al imam muslim fi sahih rahimahullah akrama min hadith umamata al bahili abi umamata al bahili
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه كجؤون دغيه جبر سورة البقرة قرأ كجؤون دغيه نمني سورة البقرة تنقرأ إسنتن بركة دا غاري ترتو دا جي جالوون كي اسلاما فإن أخذها بركة إسيتنا فدجون بركة دا غاري ترتو إسيتنا فدجون مال حفظي دان تاتوس قراتي دان تاتوس معنا إسيتن قرؤون تاتوس إسنتن بركة دا فإن تركها إسي لكيسون أمو حسرة شينا داجي ولا تستطيع البطلة أي السارة إسيتنا نمني فلا سيري نمت قدول لين هندن دهوجي سورة البقرة إسيتنا كبجو مالي في نبيتني سورة إيرتون وهيو ومرتي شفاتو تحاسو تجالو وانكي كسلاما إسي آية الكرسي إسا كيسا جرت أچ كيسا جرت صدركا آية الكرسي وجلال لك دبر دلقا جنة نمنيتو جنة أچ كيسا بر بود دي صلاة شنن بودتي نمني آية الكرسي كره ور جنتاتي جي إسني في ماتي تسنو ربي ور جنتا ربي سناغرو آمن الرسول جر جالو وانكي كإسلاما آية لما ماجي سورة البقرة نمني إسي سنكره هل كان رفيجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم وأجفر راهو إساف جيسي إمام النووي طيب الله ثرى يرو إبس مالجي صلاة الليل أبجو في إساف جيسي شري جفر راهو إساف جيسي جي قروا أن أرامتي إن شاء الله تعالى قويا برا مالجي چودا قويا براتي وجلال لان إسنينجا إبادات إنكيسة آكي لغا جو آسو مكانا سلسلة ديرا كبيرتين إسن إيمان إسن إنجا سورة البقرة تنقرأو مال جنة باللما سينا مسني بيتني تربان الرا هقوتو تربان الرا قويا تكاكران يوكا أبليين كي كإسلاما باتر يو تاتي أما نما قرآن قويا تجوزة تكرأو يو تاتي باتتي سيدفون إسين أولمت أنا أمو وانين إسن جالدو بريدو تك إسني فاهمو أكا ولين جنة نمني سورة البقرة تنقرأو يو دوا سihiri si godhanille warabbil kaaba sihiriin isii sirratti haajiraattu malee jiruu tee keessatti ta'afiira waan takkasittiin fiddu amman tana sihirii akkam faatu jira wal iyaadu billah jaartii tee waliin akka wal qunnamtii saalaa hin goone sanfaasitti godhan abadan suman dhorkine waan biraa si jirti jaartii tee waliin wal si jibbisiisu obboleettii tee waliin wal si jibbisiisu ni danda'a si tuquu malti mukkorriidhaaf garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa ibaadaa isaa numan dhiisneen sinja akkana salaata jibbuumo haashaa lillaa haashaa wakalla da'awaa dhiisumo laa ilmii nama qaraayisumo lakkii abadaniin sinja da'awaa godhu abadan sirra haa jiraattu malee waan gurguddoo bareedduu tana suman goone saahirrilleen hin dandahuuni hifziidhaan isii qara'u hin dandahu qur'aana irraa qare awoo qur'aana irraa hin beeku موبايل تينيا كيسة جالوان كيا ولله غوتو ديسنيتي مانا كينيا جارتي تينيا ولين سورة البقرة تنا تبيران أمان تنفع بلوتوث وليني جرتي متي سوانتيسن إسي سوالتي كم سيتي سورة البقرة إتكابي ورب الكعبة شيطان نيس مانا كيسة نيندوه ندايسا أما ساهره ما تكيسة نينغدو هم تو شوفاتو ربي سنير راها كابو نما هم تو داني سنبر بادي أبا سنيتي هم تو سنايتا هادي بيزو سورة البقرة تربان الرا إندن دو باترا غرو تنين أن إسنينجي وان إسنجال الدوفي يرو سورة البقرة قراتن جالو وانجيا جوزتك يوكانو جوزلم أدو هنتين غوتو ترتكتك أرا ورب الكعبة يرو سني أجر تنين إسنينجا تاثير أما صلاة سبي بودن قرانا عجن قرآن آدان تكس سبي بود أران تنا قرآن غي خليه ختم تدي أران تنا فاتحة سورة البقرة قروف دمت سورة البقرة في التمالي هنك إن يروسن سارب بسيمة جزء أسري بود مغرب بود سورة البقرة تاؤم ستكت تجيجو يوفت ورب الكعبة تأثير إسيني أجرت يوف اللي جرات يكينة تنا يقرات والله الذي لا إله غيره قول له سيقوب باقاتو أكنت أجرتان سنجا آية أفرفت نمد أقاتو مجبدون تنا مال كيسة تني بيتا بيتا غرغرتا كيسة تي نمد أقاتو يرو ميشا تكبيتتوس يرو غرغرتوس نمد أقا يوتاني بركان تنطيتي كأكنجي حكيم حسني مدي رسول ربي تنسنينجا صلى الله عليه وآله وسلم والحديث متفق عليه من حديث حكيم ابن حزام
عليه من الله رضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا warri lamaan walirraa bitee walirratti gurguru bilkhiyaari filannotti saahibootaa maa lam yatafarraqaa dhaataan waan gargar hin bahinin as biratti meeshaa bituuf dhufte inni si gurguruufi isin lachuutu filanno yoo taateef sirraa bita atis yoo siif ta'e ni gurgurta yookaanuu hin gurgurtu filannoo walitti qabdan moo kam akkanaa jee fa in sadaqaa wa bayyanaa buurika lahumaa jee yoo abbaan bitatus meeshaa isaa san dhugaa itti dubbate meeshaa chaayinaa turkiidhaa hin jettu obboleessa meeshaa chaayinaa ameerikarraa dhuftee hin jettu gatii hin binnetti bar qarshii kum takkaa fi 500 hin bite ati nama kiyya waan taateef qarshii kum takkatti fudhadhu laa gizuma duraatu ati obboleessa kum takkaa 500 hin bite gabite kadhaabun ashir laa meeshaa san abc yoo akkana goote hisaaba malee yoo amman tana buluutuus deesan san sa'a takka caalaa yoo itti dhaggeeffatte rakkoo qabdi ibsuu qabdaaf rakkoo isii side effect san akkasitti yoo ibsite abbaa bitee fi abbaa gurgureehu barakaatu tuutu keessa kaayamaa fi meeshaan ta'e barakaa qabdi abbaan horii gurgurate horiin isaa san barakaa qaba wa in katamaa yoo dhoysanoo wa kadhabaa yoo kijibanoo muhiqat ni haqamti barakatu bay'ihima bittaa gurgurtaan isaanii barakaan hin jirtu mee amman tana nan deeggartanii callaa ni qabdan isin cufaatu miskiina na duratti matalina adeero garuu maallaqi ta'e barakaa ni qabdi dubbadhuun sodaatini shugguxii namni si qaben jiru dubbadhu maarree dalaydii akka nama tujjaaraa godhatte jimaa qarshii 500 garuu barumtaa isaa liqiisee nuuf deemta bar kadhaab jiruu kijibdu bittaa gurgurtaan ta'e kijibdu daara mee laalime atiisif laali aniisif halaaluun sin jaabar saalihaa mattaluun akka waliin jenne gumee qallaaftuudha bar saalihaa ta'uun ammoo qiyaamaadhaan sin jee adeero mana ciffaraa sa'aa 10 galuun laaftuudha sa'aa 10tti kaatee leeni salaatuun ammoo qiyaamaadha adeero subii salaatuun qiyaama callaa ni qabna garuu barakaan qabdu maallaqni eeza guttee kun 20 dhibbaan harkadhee bar boruun taasaa liqiiseena dhugaa bittaa gurgurtaa san keessatti maaliif ni beeka walganuutuutu jira dubbiin yizoo magganya tanoo garaan kiyya haa guutamu jiglarri kiyya haa guutamu mannin an keessatti galu viilla maaltu naangee meeshaa expire dates taanis chaayinaa turkii je'eniin gurguran garuu mee barakaan ilmaan kee yoo yaamte siif awwaatani waan laaftuun seenaa tanafaa rabbiin irraa nu haa eeguun isin hin jaabar bittaa gurgurtaa akka imaam abi sa'iid hasan ibn yasaar al-basriin je rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a waa afur nama afuriifin kannee je kijiba naggaadotaafin kannee je jaalawwan kiyya haya meeqaatu nu hafe isin haasa'uu jirtanii bar isin hin gaafanne baran oo masgid aliyaanii hogguu koomidiyaanii tokko numaan harkadha oo waa meeqaan haasa'e sadina say bar rabbi sinir rajijir usqani dabo namin dongayni bismillah idati rabbi sinir rajijiru tana afurina say beta shanafati tamayiti maltati bar nimbe kabar wangare kanan dagge fanne nimbe kabar fi ammas bar qarati tadursam betani bar nimbe kabar nagala bar an kan sinje an jolle dirre dawatin sinje bar duga hamtu fokkotusan tana malik imsinesan salitti yo walitti banne anafiati ilamman era wajidemna yo ammo kana ushururu tate wajindemno anafiati nimbe kabar isin qarasise barsisan nijrami riyadus salihin tafsiras bukhari qaro jirabar addademu aniyon si qarasise addandemno boleso gafin si gafada yo nan debisne ni hafta darsi radero basu qabda akkan si qarasise basu qab na qarasi gurban to konanje gaf to ofina goda asorawe indan desunjen indan desu ansin qarasisa akkanatti baastahi haditha beekamtu ni himaaf daraja hadithaatis ni himaaf akkasitti guyyaa khutba baatanii baata jolleenti yatanin qarasee akkasitti himan tokko qofaatu be guutuu rashid eessa jirami as keessa
akkan ani haasawutti si haasawu gurbaan san sanada cufa ragaa imaam muslim bukaari sanadni isaa hasanun ligayri taan hadiisa sayyaa keessatti lakkii wakkanaa miti booda rabbiin haa yaadachiisu amaanaa tajattu san irratti likkitti na dhageeffadha ajalla gomulla oguta gaboo hin gaddiniiti boo salloo ala nabi aboo waa afuriin isinii hime shanaffarra jirra obboleeso ta duraana hojii lakkaawwadhu iimaanaa fi rabbi sodaachuu jenne moo hin jenne saa wallaa maasaa lagaarree tanallee qabadhaa gandi biraa isinirraan saamini quraana qara'u suuratul baqaraa qara'u bittaa gurgurtaa keessatti dhugaa walii odeessu haya dubaree awwaashaniin isinii majee meeqaatu isinii hafe maqaa gaa'oo ganamfatuu keessatti aadaa godhachuu ganamfatuu aadaa godhachuu yookaanu ganamfachuu irratti lubbuu ofii tiksuu obboleeyyan kiyya islaamaa أملا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قباب سنيتم والحديث في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب أجن عبد الله ابن عمر في صحابة برات الله الليل فجر عليهم من الله رضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورهما يا الله أمتك إياه غنم فجو كيستي غاري ترتو كيسا كاي في صلاة صبي إيغا صلاة بودا مي وانو ما فيته والله نسني وان فيته فردو أما أنت نجولي ميلالي وركوباني تبن نجون يوم تبت صلاة صبي صلاة ذكري غوته صبي سبورتي قامني جولي سني مي ورب الكعبة لالين ججبدو أبو ميتكو ورچ جيرا نوتيتلي نو مجرتي نين إرسيو جلتي أكميتي إرستان صلاة صبي جماعة رفته صلاة ذكري غوته إيغا سيفي جنس Allah fadhayo jette ho dubbadhaga tujjaara subii booda rafu agartanii ana maa jaabna wa rabbil ka'aba mal biliyaardeeto ummata dhiisi teenya ta Itoophiyaa 200 miliyoona laa obboleeso biliyeena 100 fi biliyeena 35 nama qabu an sa'a afur adhaana barra lammadaa duraa eega adhaane booda sa'a afur jechuun isaa sa'a kudhan rafee hin beeku obboleeso sa'a namni rafu hin rafu sa'a isaan hirriibii isaanii dhufu an sa'a san hin rafuu je sa'a isaan hin kaaneen kaa'a hifziin tiyya akkanaa cimtuun fadhabo eega ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مي الدنيا تيتي سنديسين آخران كمي تاتيبو حفظين تيا كان عجمتم فدا ولا حديث ولا قرآن ولا فقه مسألة انشوفاتو صلاة سوي بود رفتات حرام يجد دنجر وبران أنا حرام يجد دنجر وبر غرو وهم فدا يو جتو بولے سوگا صلاة سوي بود هرفني تو غاف تو أسرابته صلاة سوي بود رفون حرام يجي هاي أنا ما شافنا حديث كنا أجر أسري بود رفوني سهرامي أنا أجر حديث كنا جو أنا حرام سنين جنني غرو أت إفلالي ميلال أماس رزق إن فدا يو جتنو جالوون كي كسلاما رزق إنو بركة داور جالوون كي مال جيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تناس قباب سنيت والحديث في سيل الجامع أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب نعرف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله odoo Allah kanarratti jeebar jalla jalaalu dhuguminsa irkatinsaa isarratti irkattanii la razaqakum kamaa yarzuqu at-tayr isiniifi hiraa silaa isiniifi hiraa jechuun bar isin razaqaa akkuma shumburroo razaquttu isin razaqaa taghduu khimaasan wa tarji'u bixaana yeroo ganama shumburroo mana isiitti irraa baatu haala garaan isii qullaa tahee ni baati yeroo deebitoo jaalawwan kee islaama haala garaan isii guutuuni deebiti yoo muka kanarraa waan nyaatu dhabde muka kaan irra dheeti yoo kanarraa dhabde muka kaan dheeti ganama subii wahayyuu mee ilaali baajaajiin oofa salaata subii yoo booda baate wallaahi sa'a afuritti waan feetu sii cufte hafuura baafata kaan warri sa'a 5 ilamman sa'a 5 galgalaa dalaga annamaan beeku jira akkasii salaata subii boo'ee inni obboleeso gaafa tokko taarika tana isinii himee asirratti isinirraa gabaasu imaamu shaabii aalima guddaa rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a taarika isaa gabaabsee isinii himeetin jira darasaa sahaabotaati inni alayhim min allaahi ridwaan achi keessa abdillaahi ibni umar abdillaahi ibni abbaas abdillaahi ibni amr abi hurayra sa'ad ibni abi waqaas imraan ibni husayn alayhim min allaahi ridwaan sahaabota gootawlee gurguddoo kanarraahi
نمكره إني تابيدا إمام مقهول رحمة الله عليه رحمة واسعة غاف إمام الشعبي جرو كيسة تجي طيب الله ثرى نم توكو نمني أكا إسات بيكم سكابو هنجرو جي ويا إني جرو سنت جارا إني كيسة جرو عالم قدا سيدا عالم رباني توري أبولي ينكي يا سلاما أكمتي بيكم سكان أركتي جانين حفورة فورة چودا بونيجي أما علمي فينا حفورة فورة نابرنوتي وهيرتي إركا چودا بونيجي أمس بيولي كيسا ديموداني أبسا أكا بيلدا يوخانو جمادا أما غاركون أبسا أكا إني أبسو وان أبسو تجرا يو دغا فوتي برتي دغا تو كوتي أبسا سبيلا يو دويتين وهي دبتا إني أبسا أكا وان أفان همبيني كون أبسوتين أبسيجي إيغانا غنم سبين كوكي ياجي صلاة سبي بودا نمتا إيه قرآن إرديبيو نما برا ورب الكعبة صلاة تراويح تو أدنو باسا صلاة تراويح تو أدنو باسا سنجابر إسن وانتنا جربا حكومة كان جربي أبو رمضان ما تشوفه يو تكون قرر أفت إفو ما في إفسر رئيس إتنمتو لا لجربين سنجا سبي بودا تكا مسجد كان را غريم بيك هوغوتو اعتكاف جرني أكون ما وجه صلاة تنيور أنت كان ما وجه كنا صلاتين بيك والله عمل غاري نمني كابو إرراهين سامدا فكوتا إرران دالو جولة يافوانين داب برسيسان حديث إسنكرا إسو يو سيجارا كرو غوتاته والإياذ بالله حديث سان إررافرودا سيجارا إسا ران دالين أنجينا يو وام بريدا كاباته شوفاتو رادالا وبليان كيا كسلاما غنمفتو كيستي بركاتو جرا إسني في ماتي تسنو ربين غاري ترتو تنا إسني فاكنون إسنينجا يونين دوغا كنا من رب الراي يو دوغو غوري همين نفسي تيات الشيطان الراي كرا بريدا كنا إسيا دچيسي أني توجه چودا برايس الله هننتي كما إسني كرا جنتا دل إسني تيا أنا بدجان نم كيستي والعياذ بالله ندر برايس الله هننتي كما الرب سمت الأبناء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.